Fransi media kote do ano pa nami akero pipar piglo. Nilito jasmet ini ningarong pig nai atema SSDF abangso Karbianglong West Karbianglong lapian di Mahasora depan. Kado kawe isi ingtang kring regional political party itu amahang kecek kono. Ini kedamtang ke EPHLC lo situ nang itu mana nang sini Karbianglong orang itu mana nang sini EPHLC lo tambom puno tami nili ingkan posisi aja kado kawe lempon pemelo tami haladan ajahat isi ini kace tonte hepe party janang bong amasi niliphan kadu kabe kedam tang hud akoi nang pilo ajar allegation nang itu media long kan ini cethan mo lape na phi nilimit hang matame jai sar long ta cethan nam lo satame without sokos notice ta nang pipe lasan sini pan expel lo jai sar matte sokos notice an ke pisenang tu satame halada BJP ka pen anusi agent to sokos notice an pilong lek tu laan ama na expel le na expel le na pilong le pulang lo ta pilang batai media kami growing tu dadalo ama sini tum kaduk kabe cingki cingwai lo apen pini ela kela hello Karbianglong constituency do ana tum nami je isi nang liphan lapuson nang ka expel ke ning duk lo lapen itu ning oil lo chip dia on esa ka party ke lason ke upia kaya kami tempo maposi hala on harat nang pulo amasin itu kaddo be chingwai serpent si che don nung si pini ke SSDF labang so mahang itu ke polo pen itu make mangel lo number 1 la ke Karbianglong akampi akar RGD article 248 labang so Prabjit dan implement yang ji. Ini labang met akar ilah hello. Nomor ini bang hello 6 itu kepang tak. 6 itu itu panang pidel lo. Setame itu mah pan Karbianglong long. Lason si long le kira itu baron. Selam pemene. Lapen long le kira raikon chip ajak pong kami pernah job ini kece kebe tu. Bahera angtan ke bang dak nang cerai bom lo lape laso nang cerai bom ben ajo no tu nang cedan bom itu mapa halo tu nang cesom lo here de lo nang lasi no jasme na 6 dulu bang itu implement serak nang ji nili ka tuning ri po bang ke tu bom agor me to ba moni tumle sabang SSDF asong mele council tari tapi nili tu 6 dulu bang ke implement serak nang bang ke tu kini ningal do thap tot nomor ke non Karbianglong itu jangan tu goreng awal saya kabe pernah jo angtan tu nama tu hal tu apa sombensi goreng awal saya kabe dia atau pan koson besi atau pan kepejok tekpo hal haya kisung ben koson situ kepejok tekpo lahaya putak sini itu jasmet SSDF penke itu mah isu lah hello hal tu han pejok neng lah hal tu han mesen awar goreng awar sai pinengi angtan ke cong datang atau pan ada angtan pedo dera itu metang Karbia anglong ceban tu pel atau pan rengdok reng ni pen acor somar pen pedulong nengi li border isu non itu cethelong lo ku Meghalaya Nagaland Ojai lapen de Nong district Golaghat district sariu ale pen nami itu border isu pari homoy sadu isi ki third hip iposen on anak lente kedalo Karbianglong Autonomous Council ke cari bom non ke cari bom atum just met border ko piposen on anda labangso border isu non anda do bom piposi charbo bom piposi itu permanent issue itu ko piposi permanent solution piposi itu claim tekeda lasin nilitum SSDF pen ke jongsi nilitum yang council ke cari long opode lahai anan itu isi ki third hip pen ki third long pen labang so border ICO long anan nilitum kami claim pon bahasa kemang po ho cutiki anak jasmet agriculture na tu non agriculture department ke dotan kurur atang kadang le lada hai ke bai nang jia por hut power tiller people
Hapo manini atum amen si klangi lada. Ke long bek dengan tum long lik. Lapen ini tum ke zoom cultivation si ke klem rong tum la karbi tum ke. Rit si ke klem itum inglong rit. Hala inglong rit ke pana koros ta pipe. Ke nonga koros ta pipe. Karlu koros ta pipe. Kacorodia koros ta pipe. Nasi ni tiduk de dere la. Lasi agriculture pukala hidi long lik itu cor tum hala ke lang ning kali. Di hala alang litum officer sa tuman na in charge la iya matuman na chini lo karbitum side lo je karbitum ke inglong ari choklenda tulad halat tumalong anak kilang nung itu ma duty do lahelo lasi itum justment lahay pansin itum akimang po hal hay ke paching tur pansin